Kaseng Bhalang Nyutrap Territorial Council mentakas ngi kala kentu ya Khasi Hills Autonomous District Council ban ai kijing tip bat ki kot kisla baka phash ka sarkar Meghalaya. Kini kijing dawa panjing tip ki kentup syapang kata kajing anjing mut jangka regional committee kabapet ya kajing penbet puat penbet sam hapadang ka Meghalaya bat Assam bat ki wei de kijing tip. Kajing kentu kejungi mentasi yuko chief executive member jangka KCDC atau sky kadai ha kapang sau santali dikan kepenengkong bangi request yo copy na ke KCDC memo dokumen submit cikakat lengba chief lengba CM chief minister jangka sarkar Meghalaya kasantari ka buai kamar ni pan copy ke recommendation ha badai kan ka report committee boundary ko submit na kan ka council seka sarkar jila bat ko copy jangka ni ka latest 6 schedule amendment kebasaw kebangipan yang clarification harga judicial and legal stand yang ke KCDC kalau bayadai kat ka bumi na honorable high court kan hartrek penemar araja akar bal direct ka sarkar Meghalaya ban te lakam ya trading license lana ka trade by non tribal ikinu ki companies lana ikinu ki bawan trade hangnya ki bay punkenya ka ni ka anman ka forest but kebahasan ni request naka this council ban recommend ya NCRWC keban ailat ban nominate sangut kisiem kidaloi bat ki nokma kapkum kesti bangila dem aisu governor jang kejala dai trek dai arja wei halor ka idea naka NCRWC halor kan ni beling ni wan pan ni kan ni copy ni pak ban page la kan ni ka this council ka kentup ne em jaka close for jang ka instruments of taxation kabakren kumnia kipot kasih ha kejela ke federation ke kerpat bakadai ban yo baro ki jira ka bapenteli lang yo baro khando hari kasih baro bisnong kasih ki bapa ban yesok biang bat ki hima ka baki don menshwa de ban sha bikinwan ki wei pat ki hima kasih ha kejela lada ki trang de ban sha yaki ban yesok federation kun record ka bahag tin nong wei ka ong bega the Khasi territory in province, the federation requests that all possible help should be given to the facilitate unification of the Khasi territory. All Khasi village which desire to rejoin states of which they have formally formed a part should be allowed to do so. Other Khasi territory in the province should, if they desire, be allowed to join the federation as unit. The tat ngidlayo ikanika report hadian bangla ikran yang nak kalian dulu keempat long kebakliat keempat syai balak kentup na ni kene tengah tarai keempat kentup bat ngindel ayo empat ya kene report ke copy ngin sob butian bat ngindawa bet badeban kentup bet ya kene ka close for kat information access